Saddam Hussein was a bad guy. Right? Saddam He was a Hussein bad guy. yari Really umuntu bad mubi. guy. But you know what he Nibyo did well? yari umuntu mubi He cyane, killed terrorists. ariko muzi ikintu He did cyiza that so yakoze, good. They didn't yishe need ibyihebe, rights. yabikoze neza cyane. Ntibyabonye uburyo n'uburenganzira bwo gukorera muri Iraq. Nta byinshi yaganiraga n'ibyihebe. Ibihe bye by'ubutegetsi nta byihebe byari bikibarizwayo. Uyu munsi Iraq yabaye indiri y'iterabwoba. Uwo ari we wese ushaka kuba icyihebe ajya muri Iraq. Iraq yabaye nk'avadi y'ibyihebe. Birababaje rwose. Noneho ikiyongeyeho ntacyo twabikoraho. Nta yandi mahitamo, ntayo rwose. We have no choice. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro twabagejejeho iby'ubuzima n'amateka byaranze imibereho bwite n'imitegekere yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Bwana Saddam Hussein muri Iraq. Twabonye kandi iby'intambara yarwanye mu guhangana bikomeye n'abo mu burengerazuba bw'isi, utibagiwe n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Arega gatuza ngo bakubiteho maze ashimwe ubutwari, nawe kikaba ikintu cyahitanye ubuzima bwe nyuma y'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bamurasheho ibibombe biturikana umuvuduko uhambaye bigashwanyaguza buri kantu kose muri Iraq. Bakamurasaho nanone bakoresheje ibibunda binini bito byakuraga imitima y'abanya-Iraq ngo bikize umwanzi wabo akaba n'icyago Bwana Saddam Hussein. Maze nawe ubwo ahitamo kuzingutura n'utwangushye yerekeza iwabo ku ivuko mu majyaruguru ya Iraq muri Tikrit. Muri ibyo bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bari bafatanyije bagabye kuri Iraq ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2003. Buri musirikare yabaga azi neza uwo yari agiye gushaka kari Bwana Saddam Hussein. Kuri Saddam Hussein hakiyongeraho liste y'abantu 55 bakoranaga bya hafi na Saddam mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Nabo bagiye bicwa urushorongo, abandi babashije kurusimbuka bajyanwa mu nkiko ngo baryozwe iby'ubugome n'ubunyamaswa bacuriraga hamwe na sebuja Bwana Saddam Hussein. Kuri iyi liste kandi hiyongeragaho abahungu babiri ba Saddam Hussein aribo Uday na Qusay, aho babonwaga nk'abashobora kuzakinisha kwigera inkweto z'ubutegetsi bwa se bakaba bagenza nkawe. Bahitamo kubahitana ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2003 mu mujyi uri mu majyaruguru ya Iraq witwa Mosul. Ariko uziko ntabasuhuje, kanizere ko buri kimwe kuri mwe kimeze neza. Kandi ubwo twakomeje ari nako twoga runoni iby'inyandiko zivuga ku ivumburwa rya Bwana Saddam Hussein mu buvumo bw'intambwe 6 muri mayili 9 uvuye ku rugo rwe Tikrit mu majyaruguru ya Iraq aho yari yihishe. Jye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyo ni World Today. Muriteguye kadutangire sasa. Nyuma y'uko ingabo zishyize hamwe zari ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye Iraq mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2003 bagahirika ubutegetsi bwa Saddam Hussein, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahise gitangiza operasiyo yiswe Red Dawn mu guhiga bukware Bwana Saddam Hussein wahise uhunga umurwa mukuru wa Iraq Baghdad. Yahise yerekeza ku ivuko mu majyaruguru ya Iraq. Aha igisirikare cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na CIA, ikigo cy'ubutasi bw'abanyamerika, buri munsi akazi kabo kwari ukumenya no kwegeranya amakuru niba Bwana Saddam Hussein yariye, yaryamye, uwo bavuganye nawe bakabaza amakuru muhisi n'umugenzi kugeza ku gutata ku isazi bakekaga ko ivuye mu matware y'ubwihisho bwa Saddam Hussein. Nyamara byabatwaye amezi agera ku 9 bataramenya neza aho Bwana Saddam Hussein yabitsimbye,
kugeza ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2003, ubwo bavumburaga ko yibereye mu buvumo bw'intambwe 6 ku 8 muri mayiri 9 uvuye mu rugo rwe mu mujyi wa Tirikiti. Nabo bamanukana umuvuduko n'imbaraga ngatava hana bacika, gusa mu cyo bakinshi kuko batekerezaga yuko afite igisirikare n'ingabo nyinshi iruhande rwe, ibibunda bya muzinga n'intwaro zihanura indege. Gusa kuri bo byose byari ubusa. Mu kanya nk'ako guhumbya twumva indi nkuru ku mateleviziyo n'amaradiyo mpuzamahanga mu ijambo rimwe riti Saddam Hussein twamufashe, ubwo bamugwagaho afite pistoli mu ntoki yo mu bwoko bwa Glock. Iyo pistoli yaje guhabwa George Walker Bush wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Iza gushyirwa ku isoko igurishwa ibihumbi 750 by'amadolari. Muri operasiyo yiswe Red Dawn, abasirikare ku mirongo y'urugamba mu mitwe harimo ibitekerezo bigaruka ku biganiro babwiwe mbere yo kwinjira muri Iraq. Abasirikare bari ku rugamba bari babwiwe ko Saddam Hussein bagiye gushaka ari umunyagitugu akorana n'imitwe y'iterabwoba yashinze imizi mu myemerere ya jihadisme, akaba ari gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Babwiwe kandi ko bwana Saddam Hussein ari umugabo ufite umugambi wo kurimbura isi ahereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yifashisha ibitwaro bya kirimbuzi ari gucura yitegura gushyira mu maboko y'ibyihebe. Ku ngabo z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo, ibyo byose nibyo babanje kubwirwa. Ubundi bambarira urugamba kuri bo Saddam Hussein ari icyago n'igitutsi bagomba kwikiza. Ku bijyanye n'icurwa ry'intwaro za kirimbuzi, ibi byose nyuma byaje kugaragara yuko byari ikinyoma, ahubwo yari impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iri kuzana ku meza y'ibiganiro kugira ngo bumvikanishe ko bwana Saddam Hussein ari icyago kuri bo ndetse no ku isi muri rusange. Ikindi, Saddam Hussein yagombaga kuryozwa iby'intambara yishoyemo atera Kuwait na Persia Gulf yo mu 1990 ndetse no mu 1991. Hakaza ibikorwa by'ubunyamaswa yakoreye Abashia n'Abakudu, aho bamwe bafunzwe abandi bagahunga igihugu, umubare munini ukicwa, ndetse ngo yakoreshaga n'ibyuka birimo uburozi mu gutatanya abigaragambyaga. Ibi byose byari amakarita Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazanaga ku meza y'ibiganiro kugira ngo bumvikanishe impamvu yo gutera Iraq no kwikiza Saddam Hussein n'ibyegera bye bya hafi, harimo Hassan al-Majdi, Muhammad Hamza Zubaidi n'abandi benshi ku rutonde rurerure rw'abantu 50, wongeyeho n'abahungu babiri ba bwana Saddam Hussein. Nyuma y'ifatwa rya Saddam Hussein ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2003, yahise ajyanwa muri gereza aho yari agiye gutegereza iby'urubanza rwe. Nago rwabaye impaka ndende, bamwe bashaka kaburanishwa n'inkiko mpuzamahanga, abandi bifuza yuko yahabwa ubutabera n'urukiko rw'imbere muri Iraq. Impaka ziba ndende n'ubundi birangira byemejwe yuko akurikiranwa n'inkiko z'imbere mu gihugu cye. Byaha bitandukanye harimo ibyo yakoze mu mwaka w'1982 ubwo hicwaga abanya-Iraq b'Abashia n'Abakudu 148, wongeyeho ibyaha by'intambara yakoreye muri Kuwait, Iran na Persia Gulf. Birangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2006 ahawe igihano cy'urupfu cyo kwicwa amanitswe. Iki gihano kiza gushyirwa mu bikorwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2006, ubwo iherezo ku buzima bwa bwana Saddam Hussein rirangiriraho. Ari nako natwe dushyize akadomo ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Jya nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyo ni World Today. Tubonane mu biganiro byacu bitaha. Ciao.